ndashima Imana ko muzehe yatabarutse. Muzehe yari umukristo, ijuru giye si cyo gushakisha. Muzehe yakaza kubwira ico gihe yarambwiye nduwe kazuvuga ngo bakadeza kubera kunyigisha cyane. Nukuvuga muzehe twakaza tuganira nawe, murabizi ko hari urugabano bari bakadeza, twebwe iwacu tukaba basipaka nko muri tise muzehe koza muntu no mukristo wasuvuye muri kadeza. Noneho akambwira ati ceceka uno munsi wa none hariho abantu barusha abandi. Muzi kuko tugira diaspora, timubizi? Utavuze diaspora ntababeshe burya nta kintu bavuze ko ngo mama ubwo yapfuye nta relation tugifitanye kandi n'abamuyomba, ariko mbona mu kurora nkagira ngo none ariko naje kubimenya kuko ni hahandi nange nkunde nakaza mbasura cyane. Nashika ngasanga afite igitabo, nkamubwira ati se uko ufite igitabo uracyabasha gusoma kandi urwaye? Akambwira ngo ari mu kubabazwa ngo n'igitabo ciwe ucarike warene ngo yahaye umunyarwanda ngo aje kumusonera ngo araciba, ngo ico nico kiri mu kumubabaza. Aho akambwira ngo ugenda aho yabaga urebe nimba wokimbonera. Ndagenda ndashaka ndayobora ndamubwira ngo narakibuze nuko yaramwe uwo munyarwanda Imana zo mumabarire. Muzehe yari yaramugaye bishoboka mvugo twokoresha kuko urupfu ku mukristo nta gaciro rugira, nta mbaraga rugira, kuko urupfu ku mukristo ni inzira ijana umukristo kumugeza mu ijuru. Kuvuga ngo Bwana sifiwe rero ku mukristo birakwiriye. Nshimiye Imana cyane kuba mpagaze hano mvuga umubyeyi wanje wadusize. Ni amahirwe nagize kuba mbonye uyu mwanya umeze gutya. Kuba mbonye uyu mwanya umeze gutyo kugira ngo mvuge umubyeyi wanjye. Umuntu agira ababyeyi babiri cyangwa se benshi, ariko uyu uwa mbere ntabwo nari mpari, sinagize aya mahirwe. N'igihe napfuye mugabo jewe sinanabimenye. Amakuru bambwiye amakuru kuko ngo data asigaye afite undi mugore. Urumva mu by'ukuri kumva ayo makuru utaramenye igihe umubyeyi wawe yashaje, nta wundi uragira bene mateka keresenje none. Numvishe gusa bambwira ngo uzi amakuru ntoya isi asigaye agira undi mugore. Ese uwa mbere byagenze gute? Ati uwa mbere ntaheruka byari se. Ariko umwe kwakira bene ibyo bintu. Ariko mu by'ukuri nshimiye Imana kuko mbonye bitabaye nk'ibya mbere ngo basore kandi bambwire ngo iso ntaheruka. Noneho ndamubonye reka bari we mvuga ni data. Iyo mbashe kubona no kumuvuga sinobasha tugize ngo tumuvuge byatinda cyane, kandi sinakunda ibintu byo gutindira abandi bantu. Njyewe narizi kuko abandi bavuga bafite amagambo menshi bavuga kuko no muvugaho ni menshi arandenze cyane, kandi sinafashe n'umwanya wo kuyandika kuko bino bihe byabaye by'amafete ya Noheli bibera ibyo ngibyo. Sinabona umwanya uhagije wo kugira ngo nicare nandika ibintu nk'ibyo nzi. Ntabwo navuze kandi ntabwo nanateguye ibintu byambereye byinshi, kandi ibyo nzi ni byinshi cyane. Ariko reka mvuge ngo muzehe yararwaye, turabimenya kuko yarwaye mu Minembwe turi mu Rwanda. Bukeye muzehe araza kwivuza mu Rwanda kuko amakuru mwayumvise. Bukeye tuza muri iki gihugu, tugeze ahangaha n'ubundi tumenya kuko muzehe yarwaye. Mushiki wacu agira icyifuzo cy'uko muzehe yaza hano tukamuvuza. Uburemere bwa muzehe nashatse kubona kuko buzaba, ariko arambwira tuzanire data. Data nagera hano njyewe nzamenya uko mbigenza. N'intwari ndamushimira ibyo bintu yakoze. Icyo gitekerezo tucicariye narumva ni muzehe dukora imbaraga muzehe agere hano koko yarahageze, kandi ndamuzana muhitiza mu
kuko yabyifuje. Amaze kugera mu we muzehe yaranguye ati aho ngeze mu wanje rero, kuko hari wowe nyine koko n'umwana wiwe, jewe ga yarashingiye ndi iwanje. Nuko bukeye haba processus zo kuvuga ngo tuvuze muzehe. Koko mu by'ukuri twaramuvujije uko dushoboye, amahistwari yo kumuvuza ndakeka kuko twayavuze, bigeraho abaganga batubwira kuko bitagishobotse kuko umuntu yakira. Umuntu tumushize mu nzu, uko byagenze agera ku munsi wiwe wo kurangiza. Rero histoire za muzehe ni ndende, reka mvuge ibikwiriye kuko novuga. Ndavuga muzehe amaze kugera hano, ikintu cya mbere natekereje ikanisa rimwakira. Ndamubaza nti se urabona waje nsengera njewe kwa Dr. Kamonyi, uwacu nawe ambwiye kwa sinzi n'icyo gene nikiva mu banyagihugu, ntaramenya amasengero cyane, ndamwumva isengero n'umuntu, ariko ndabasha kuremarika ngo isengero ribahanga kuko nabaga mu Kenya. Ambwiye gahariho none urahita mwiki ureke wenyine, arambwiye tureke nje kwa Aline. Sawa, Aline ndamubwira ntiwe rubura umuntu bamenye kuko umuntu umufite, kandi koko nabo barayiganiriye biba gutyo. Rero reka mvuge ngo ikanisa ryakiriye muzehe ni ikanisa kuko ari abanyekanisa, niko navuga. Nuko ikanisa ni ikanisa ni abakirisitu, n'ishyirahamwe ry'abakirisitu, ni ubumwe bw'abakirisitu, niko navuga. Kuko ikanisa ni umuntu umutima we. Iryo twavuga ni ikanisa n'ishyirahamwe ry'abakirisitu bazaja mu ijuru. Ikanisa ni ku muntu, sinzi n'imondesha. Rero ryashyirahamwe ry'abakirisitu yagiyemo rikamwakira, Imana yo mu ijuru bakihanganira uko bamubonye neza, akamenya ngo yanyweye ameza, habimenya pe. Nagera ati ejo bari hano bamuhaye ameza, kandi ameza ibyo ni ibyo kurya by'abakirisitu bikwiriye umukirisitu. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha uzo mwakoze, ukwiye no kumuha ameza nibikwiriye gukorera umukirisitu nk'abakirisitu. Bya bindi ishyirahamwe ry'abakirisitu byazaga ariko bya bindi by'intumwa barabimukoreye. Iyo ni ikanisa rimwe mvuze. Amakanisa, amatorero ntabashiye gutandukanya ngo mvuge ngo n'iri. Harayaje ndahari, harayaje niboneye, harayaje ngumva amakuru ngo abakirisitu itorero rinaka ryaraje. Iryo nabashe kubona irabizi kuko nikimbora rimenye kuko nababonye abo ngabo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Baje ari itorero bantu njyewe Nyarugabo tuzaza gusura turi itorero ndababona. Hari abaje bose ntabonye, ariko abo bose baje mu buryo bwo kurema muzehe umutima no kumukomeza mu buryo yari arimo, babona kuko ariko bikwiriye umukristo n'undi. Imana yo mu ijuru bagiriye neza, ibaha umugisha. Hari abantu nazaga mbona iteka ryose, nazaga nza kenshi tugahuriramo baje gusenga, ndetse ngo nduwe mbona n'ikikira kabahawe buri munsi yose, nkagira ujya kabasangamo buri munsi yose, ariko abakristo ni beza. Buri munsi yose ni ukuri cyane ikikira kabahawe abo bantu kivuga gutyo. Imana yo mu ijuru irabazi kandi bagiriye neza. Asante cyane. Sinzaza mvuga umuntu ariko azayumva kuko muri we hari icyo ndomye. Hari abaje arabaririmbye, narababonye amatorero yantumye ati tuzaza turabaririmbye, abo narababonye. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Abakristo umuntu wageze hariya n'umukristo agashika hariya mu buryo bw'ubwo ngubwo, Imana yo mu ijuru mugirire neza. Reka ndangiza abakristo kuko umwanya ari mutoya. Tuje ku muryango,
muryango mwiza wagasegeke mwakoze inshingano zanyu kuko umusegege arwaye akaremba nyirawe akananirwa umuryango uzufata bazawubwira ngo wa muntu wanyu nimugire gutya. Muzi ko umuryango uzikora muri abanyamurenge mwese bakoze ibitangaza iyi minsi yose. Muzi ko ngira umurima hano ntanka nimwe ngigira, ariko ibintu bankoreye sinabivuga muzakire kuko umutima wanje bivuze. Imana yo mu ijuru itakiranirwa izabahemba. Hari abavuga ngo inshuti, hari inshuti zaje zimugeraho zizanywa n'ubushuti ziza kumusura. Imana yo mu ijuru kuko niko inshuti zazigira z'abakundana, niko niba birivuga ngo abakundana kwa kundi bazabagira. Bamugiriye neza barabizi. Imana yo mu ijuru idakiranirwa izabaho umugisha. Hariko basebukwe ari bamuyomba sinomenya inshuro baje. Bamwe bazaga banduma baririye bagatuma delegation ngo tutumye abantu bakanduma ngo baraje. Bamwe bavuye Cyangugu baraza bazana n'abana babo, abandi bana babo bakora gutyo babyara bacu bene ivyo. Imana yo mu ijuru idakiranirwa mukidufata kabishwe, mukimenya ko data yarashaje ariko mukonsidera nyine ngo muko wacu kandi mama yarapfuye. Jewe neza ngo mama ubwo yapfuye nta relation tugifitanye kandi nabamuyomba, ariko mbona gukurura je nkagira ngo none, ariko naje kubimenya kuko ni hahandi nange nkunde ndo mwana wawe kandi barabizirikana. Ndabashimiye ko bamuyomba ibyo mwakoze byose. Imana yo mu ijuru idakiranirwa ibaho umugisha. Bamuyomba abandi tuzi ko nagize bamuyomba babiri baraje sinari nabazi kuko ibyabaye kera jewe sinari nabizi, ariko mbisanze nkaza numva gusa ngo bamuyomba ntabazi. Nagiye kubamenya nyuma aruko data arwaye, nkaza numva ngo abandi nibasaza wa mugore isagira yego aba ngaba ari yego kuko ivyo byabaye koko ce sont des histoires. Abo bose bangeze bamuyomba nabo ni bamuyomba. None kurumva katari bamuyomba se nibo bishe mama se. None bamenye ko mama yapfuye bakavuka iwanje mvuge ngo yezi bamuyomba, ni bamuyomba azete. Imana ishimwe kuko nabagize kabiri. Vuge akarere ka Kayole, umoja tiri, umoja tu, Nyando, Jackson, hano Nairobi. Umunyamurenge wese watekereje muzehe akamugeraho, nijega muzehe gano no gusigaye. Reka mvuge uwatekereje muzehe wese akamugeraho, ndavuze ngo Imana yo mu ijuru izamugororera. Reka mvuge ko ndagenda nsa n'ubwe nimba mbatinde simbize, ariko ndikanihuta kuko ibyo nari kuvuga nije wari kuvuga byinshi, kandi kuvuga byinshi no gushimira abantu. Ngize ngo ngende muri histoire n'ukuri tuko irangize muzakira umupagani haramuzi cyane, abumupagani abumukristo yabiciyemo, ariko nyine ashoje nk'umukristo kandi umukristo wujuje amategeko y'ubukristo. Rero reka mvuge ubuyobozi Siberka, bano bayobozi bacu ni gitangaza. Bankoreye ibintu ntarumva ntatekerezaga. Reka mbabwira akantu gatoya Imana yabaye nkimbishurira bukeya gusa. Habaye na gatanu ngo ndebe muzehe, mbona muzehe yapfuye kandi ari muzima. Nasanze gusa yarye ngo ndebe mbona urupfu rwinjije. Naringiye kukiriyo cyundi muntu ngo nshike mpamagara abashefu, hari abagabo bambonye ndabahamagara ndababwira ngo muzi ko muzehe harwariye hano, none se umunsi yapfuye nzatabarwa nande?
dushaka ngo kumbwira ngo abarirwa ntawe abarirwa aho muzi ari muzamenye kuko umunsi yapfuye muzantabara. Abo turarangiza na akarere kamwe ni na gatanu siba niposhinze gusura ubundi muntu wari wabuze umwana niyinga tujya gusenga n'akazi rimwe tujya gushingura. Ngarutse nimugoroba numva cya wa mutima kurambwira ngo wa wundi wabwiye yoja guhakana shaka undi mushefu mubwire. Ndamuhamagara mu karere kiwacu kandi si umuzehe yararwariye. Ndamubwira ndewe nubwo muzehega atarwariye hano ariko murabizi kuko muzehe arwariye hari. Rero umunsi yapfuye niwe nzahamagara. Namuhamagaye saa 11 cyangwa saa 11 zishira saa 12. Twatandukanye hafi saa 1. Ndataha ngoje kugera muhira saa 3 barampamagara ngo muzehe yacikanye. Pita mpuza bya bintu bya na gatanu nta nakazi rimwe kuko byanze kumva mu nda nkabikora gutyo. Kurumva ibyo bintu byariko biza gute amaze gukikana. Rero nahamagaye abashefu ndiye umuntu gayi yahwereye none ga nimumfashe tukure umurambo mu nzu. Hamagara uje wa mbere. Ndamuhamagara ntiyabashe kuboneka ariko mfashe nujya cyama bicaye hariya hirya. Reka ndaza kuhamagara mu izina kugira ngo nabibone kuko baje kuntabara. Arafati kama iko hapo akuje na grupu yake. Arafati na grupu yake wakuja hapa. Baraje. Abo bandu reka mbavuge kuko arabanyagihugu kandi ntabavuze bakumva kuko basa nabazi yubusa. No gucunguza uburyo umwete umwanya utaragusha. Anataka kuwashukuru vile mumesimama na yeye. Abagabo mubona ntabwo ari bose bari hano. Wote hawajakuja Ariko babonetse nabangaba. lakini hawa ndio wamepatikana. Aba bagabo ni inshuti zanjye. Hawa ni marafiki zangu sana. Kandi mu buryo bumwe butangaje abantu batomenya. Hata hamuwezi jua vile ni marafiki zangu. Igihe kimwe nigeze kurwara. Kuna siku nimekuwa mgonjwa. Mu bitaro. Nikaenda hospitali. Aba bantu bajicubwera cyose. Hawa walikaa na mimi wiki mzima. Eje wundi bamenye kuko muzehe arwaye. Juzi wakajua kwamba baba yangu ni mgonjwa. Twabanye nawe mu buryo bumwe butomenya. Wakasimama na mimi. Aba bagabo Hawa marafiki zangu ndabakunda. Nawapenda sana. Na abagabo mugenda inama nziza apana abantu bakuyobya gutya. Hawa ni watu ambao mnaweza kaa nao muongee vizuri. Uwegere bakugeza kuki. Wanaweza kukushauri vizuri, wanaweza kukufikisha kwa kitu fulani. Ariko icyo nshaka kuvuga. Kile tu nataka kumalizia. Ndabakunda kuko bankunda. Nawapenda kama vile mnavyonipenda. Igikorwa bankoreye. Kile ambacho mmefanya cyo kuza kumpereke kwa kusimama na mimi na kuja kuaga baba yangu kineretse kuko bankunda pe. Imenionyesha ni ishara kwamba mnanipenda kabisa. Imana ya mwisho. Mungu aweze kuwabariki. Abafashe. Awabariki sana. Asante bwana. Naweza kurudi na nafasi zenu kama reka mvuge akarere Karugabano. Rugabano kuko njavuze Rugabano kandi bafite uwo batumye. Onde afoto ntacyaba yaje niko muze muvuga. Rero nije wamenyesheje kamushushe ndamubwiye ndese twarabonanye ke imbere hari twaduhamba wa mukecuru. Habaye ejo bundi ndamubaza kamushushe ndese revera pastor acyarino. Ambwira kuko hari. Rero mumenyeshe kuko muzehe yarangije amenye icyo akora mu byo ari gukora. Nakeka ko ari kamushushe wakuvuze kandi yakubwiye ko kandi jamubwiye. Rero
Imana yo mu ijuru idakiranirwa wasubiye kandi kugaruka hano ugaherekeza umwe mu kanisa ryawe, ndabizi kuko umuzi kurusha uko umuzi. Imana yo mu ijuru izabiguhembera. Rero paruwasi ya Muzinda, paruwasi ya Rugabano, mwageze hano kubera iki kibazo cya muzehe cy'umukristo wanyu, mukabyimvamo kuko mukwiriye guherekeza umukristo wanyu. Ndabashimiye, Imana yo mu ijuru idakiranirwa izabibahembera. Umuryango wanje reka ndangize rero. Aha hari umuryango wanje. Hano hari bamushenge bigomwe kuva mu Rwanda bagera hano ku muntu wapfuye. Jewe iyo umuntu apfuye zanumva kuko rimwe nigeze guhamba abantu 14 je nyine, ariko zanumva ko umuntu yapfuye nkagira ngo none byarangiye uwo shaka yo. Ariko baba babiri bakora akazi, yabo umwe yakora akazi, bakigomwa bakaviriye kubwa musaza wabo, bakaza kuba ngo bamuherekeze. Ntacyo navuga, ndabashimiye. Imana yo mu ijuru idakiranirwa izabahembera, kuko batekereje ko turi abana basanga niyenda twacitse intege, hari ukunde abana babaye, ariko gukora ababyeyi bacu baravuga ngo bakwiriye kuba hafi n'abana. Ico ntubwire ngo ni ikindi cyabazanye, ni twebwe nawe wari washaje yari yashaje, ariko batekereje ati aba bana baratekereza iki, bameze gute batababona umubyeyi n'umwe, ariko bamenye ko bakwiye guhagarara mu cyuho cy'umubyeyi. Baraza badufata mu mugongo, ndabashimiye cyane. Hariho Petit Frere nawe avuye mu Rwanda, nawe kuri izo mpamvu zo guherekeza se wabo, uwo mwanya yatanze nawe Imana yo mu ijuru idakiranirwa imuha umugisha. Hariho umudamu wanje hano mu bibazo byose byabaye, yari bibonaga, Imana yo mu ijuru idakiranirwa imuha umugisha. Hariho abana babanye na sekuru, kuko ibyo hari ibyo ntakoraga kandi ntigeze nkora, narababwiye ngo ibi sinobikora. Mbafite rero ni mwebwe mukure kubikora, kandi abo bana baranumviye cyane. Nazaga mpamagara umwana nkamubwira ngo ye uzi icyo ukwiriye gukora, akambwira ngo ni naka, ndi vuba mu minota numve ko wahageze. Ibyo bintu baranumvira, abana barabikora kandi barabikunda. Bamwe babikunda kurusha uko bagenda barushanwa, umuntu agira urukundo rwiwe, ariko barabikoze baranumvira. Imana yo mu ijuru mpaye abana bakanumvira, ndashimiye kandi ndashimira abana ko babikoze. Naho Aline no mwihariko, Aline yampaye icumbi ryase, rya cumbi ryase tijyoshobora buri muntu wese uburyo yari amezemo. Mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye. Icumbi ririya hariya muzehe yarari, yego hari mu wiwe ni mu nzu y'umwana we, ariko mu buryo yarari hariya ita yararimo ntabwo yari yoroshe, ariko mese buri muntu wese wabishobora. Turi abanyamurenge tuvuga tubizi, ariko kuba yarihanganye akabikora, akamenya kuko ari se, akicara akamenya kuko ari ikibazo gihari. Yazanye umukozi ntabizi, n'uwo mukozi ibyo amuhemba sinzi yabiva, tuvuga ko ari igitangaza. Uwo mukozi yazanye, numvishe ngo yazanye umukozi, kandi amuzana ngo amararambwe ati uyu mukozi ni mutoya ntazashobora akazi, umwe azafatikanya n'umwana nti rwose akura amafaranga yo kumuhemba. Tigeze ambwira ati nyarugabo amafaranga yo guhemba uyu mukozi nahe. Kurumva uwo muntu utambaza amafaranga ntomushima cyane rwose. Iwe ndatekereza ngo none sinzo mbibona, kayibona sinovuga yose, ariko mu mpamvu nibona anda umuntu utawunaka ifaranga nawuzwa ni kumushima. Ndagushimiye mushiki wawe kuko utanatse ifaranga ugahemba umukozi wawe. Imana yo mu ijuru izabiguhembera. Nukuvuga ngo umukingi nakoze ibyo bishoboye, akora ibyo ashoboye kuko ariko bimeze. Ariko nyine nuko niko bimeze. Aho ngaho yakuraga suruse, yari afite suruse kurusha jewe niyenda, ariko yakoze ako kantu kankora mu mutima. Ndavuga nti kado kantu kankozemo ibazi ko ndakabona, ariko narakabona. Rero ibyo wakoze mwana wawe ndabigushimiye, wakoze neza. Imana yo mu ijuru izabiguhemba. Bantu b'Imana ndabashimiye cyane mwese mu byumba. Uwo ntabashe kuvuga, uwageze hano wese uno munsi wa none,
hariho abantu barusha abandi. Muzi kuko tugira diaspora, timubizi? Utavuze diaspora ntababeshe buryo nta kintu bavuze, kuko imbaraga niho ziba murabizi mwese. Diaspora yacu iragahoraho, yakoze imirimo imwe ikomeye, simvuga buri muntu mwizina. Abantu bari muri Amerika, abasegege n'abatarabasegege bakoze kuri uyu mubyeyi. Izizo mwakoze, abo muzi mwacu, abatari muzi mwacu, umuntu wese wumva kuko yarambuye ukuboko wo hanze ibizuma wese aravyumva kuko yamukunze yamukorera, avyumve kuko tubashimiye umuryango wa muzehe. Abantu bari mu Rwanda barabizi, abantu bo mu Rwanda nibo kandi basuye kandi kwinuka, bafite imbaraga kurusha abandi Nairobi. Ibyo baza bakora nibo bafite imbaraga, nibo bafite utuzi. Ndabashimiye kuko ibyo mwakoze kuri uyu muzehe, Imana yo mu ijuru idakiranirwa ibaho umugisha. Hariho mushiki wacu wigomwe hano wavuye mu Bugande, n'umwana mutoya ufite undi mwana mutoya, aramuheka kugira ngo aze aherekeze ise. Ndamushimiye kuko yihaye uwo mwanya, uwo mutima akawugira, akavuga ngo reka agende ijoro n'amanywa aze guherekeza se. Imana yo mu ijuru idakiranirwa izamuha umugisha. Navuze diaspora, navuze ari muri Australia. Hari murumuna wacu muri Australia uri hano, ari hano. Ibizo twamukuyemo bizo ni byinshi, arabyumva. Tutabivuze ababizi kuko yakoze yarikorera. Imana yo mu ijuru idakiranirwa imuha umugisha. Abantu bakoze hariya mu gikoni, abantu bakoze hariya mu gikoni, nije wafite abantu benshi kuvuga tabavuze byacuka kandi bingora mutima. Abantu bakoze hariya mu gikoni baza barara, uzi kwigo muzi byo bizakorwa hariya mu gikoni, baza bigomwe ibyabo byo mu mazu yabo, bakaza gukora hariya n'ibintu byo muri society. Mu by'ukuri bari abantu bazakora imirimo ikomeye cyane. Uzi ko ibintu byo mu mazu yabo bizabikiye hano kubera hari, kubera ibyo bakora hari, kubera iki tutabahaga. Imana yo mu ijuru, umuntu wese wakoze muri kya gikoni agasiga ibyo kugira ngo aze gukora hari, ndamushimiye. Imana yo mu ijuru idakiranirwa izamuha umugisha, kandi muzamubikora mubikorere n'abandi kuko mwabikora. Asandi cyane, umwanya ni mugufi titwavuga ngo turangize ibintu, ariko njyewe ibyaje byari bishigiye kwishima, kuko ishimwe yari kuri kuba rinini cyane. Ndabashimiye mwese, ndangije mvuga ngo mu ijuru tuzatahayo twese. Imana yo mu ijuru kibahe mbere hano hasi gusa, izabahe mbere no mu ijuru, imenye kuko mwagiriye Zakariya neza. Amen. Arakoze cyane. Mu by'ukuri twaje hano kubabarana kuko twabuze umubyeyi, ariko nanone twaje no kwishimana kuko ni fete, ni umunsi wiwe wa nyuma, ni ibirori byiwe bya nyuma mu minsi mikuru y'umuntu. Ntitubabara nk'abadafite ibyiringiro, twamenye Imana niko batubwiye, twahindutse ibyaremwe bisha, dufite ibyiringiro. Icyo nicyo cyongeye kidutera ishema, tugira n'ibyishimo, kandi cyane cyane dukomezwa yuko twabonye abana bakomeye biwe bamuzehe. Aline kuvejo yagaragaje ibyishimo, n'uyu munsi niko bimeze. Uyu munsi haba kubabara hakaba no kwishima. Bene data mwese muri aha ngaha, twese turababaye kandi turishimye kuko dufite ibyiringiro. Kuko babivuze, abasegege cyane cyane muri iyi nzu turavukana cyane. Nyina w'uyu mubyeyi ni umusinzira wo mu nzu yo kwa Gishuri. Nyina w'aba bana yadusigiye ni umusinzira wo mu nzu yo kwa Gishuri. Nkari niwe afite ubusinzira nka 75%.
ishusho wenda n'umutima niko nakwibwira. Turababaranye kandi dukomere twese. Ibyo muzehe nk'umwishwa kandi akaba umukwe yaba yadukoreye se cyangwa twe twabakoreye, turabana mu by'ukuri twaba tugiye kubesha, tugiye kubivuga. Ikintu kimwe nahamya ni urwo rukundo twakundanaga nabo, kandi ahari urukundo ibintu byose biroroha. Urumva mama wa muzehe ni umusinzira, nawe arongera ashaka mu basinzira kandi mu nzu imwe, aho hari urukundo rukomeye. Nirwo twabahamiriza kandi twizeza n'aba bana Nyarugabo na mushiki wiwe Aline. Bene data turahari, tuzagomba tubiyumvemo, ni amaraso amwe. Tuzabatabara, muzadutabara, tuzafatikanya muri byose. Mukomere kandi mwakomeye, Imana ishimwe. Dufite hano ngira ngo ni mukuru wa mama wawe, murumuna wiwe. Reka nawe avuge. Njye sinzi mvuze mu rwego rwa nyirarume, nimba avuga mu rwego rw'abakuru be. Mu by'ukuri turaca mu rugo, gusura birakomeje, turaza no kubarora tubagereho. Murakoze, twabibabwiye kubwo amategeko dufite ntabwo twabirenga. Murakoze cyane, mubyihanganire. Murabye ko bigomba kumera, natwe tugomba guhabwa ijambo ko mu rugo dufite umwanya munini. Agorora bari hafi gutwegere, hanyuma Kambenze mwene data ari uvuga cyane kuko turavukana. Uyu musaza ni muramu wanje, ari muramu wanje, n'ubundi ni muramu wanje, ariko nanone ntacu nuvuga ati twabanye cyane. Kambenze uba muzi. Sawa, murakoze cyane. Ishimiye Revera ko ampaye umwanya ari uvuga, kubera ko muzehe ndamuzi kuburambuye. Jewe muzehe uyu mushiki wacu ntabwo avuka neza mu nzu mwacu, ariko twebwe azasa nkaho ari papa wamubyaye. Uyu mushiki wacu uri mu Minembwe, twebwe mwacu tuvuka turi bane, twese niwe watureze. Wamare kuturera arasubira, kandi jewe nsigara mu Minembwe, abacu baraza. Nanone ndagenda ndamwegera na muzehe, ndamubwira ngo mugomba kumpeza abarezi. Muzehe ndamushimiye cyane. Muzehe yagiraga amagambo make. Muzehe yakaza gutegera, akabanza agategera ukavuga, wamara kuvuga akagusubiza. Nagiye mu rugabano mvuye ku Irumba, shike ndamubwira ngo muzehe nta murezi ngira, kandi umugore wawe niwe wandeze, none kandi ni mumpa abarezi. Arambwira ngo abana ndabafite, ndabaguha. Uyu munsi wa none nta mwana w'umuhungu turi kumwe, ariko wewe umbereye umwana. Ngaba abarezi ndabaguhaye. Ampura mwana uriya wicaye hariya, uyu Aline yerekanye ko ari murumuna wiwe uriya nyina wabo, aramumpeza, arambwira ngo nguyu murezi. Ntiyarekeye aho, yagazataha murumuna wiwe yashitse iwanje, kugeza ibitabaye murumuna wiwe ari iwanje ku Irumba. Iwacu hahiye ari iwanje. Nukuvuga ngo uriya yavuye iwanje ntiyamaze umwaka ahita ashakwa. Muzehe arambwira ngo ubaye umwana wanje. Guhera ku mwana w'imfura uriya mushiki wacu uri ruguru, yagaza mpamagara akambwira ngo umwana yashatswe, ngo ino twige. Tukiga, nkamubwira ngo jewe mu bushobozi bwanje ndabona iki, nawe kora iki. Turabana. Muzehe twabanye neza. Muzehe yaturereye mushiki wacu neza, Imana imuheze umugisha. Muzehe twakaza tuganira nawe. Murabizi ko hari urugabano bari bakadeze, twebwe iwacu tukaba basipaka nko muri tese. Muzehe koza muntu n'umukristo wasuvuye muri kadeze. Noneho akambwira ati ceceka, reka nje kuzana Bibiliya, kubera ko muzehe yari umunyamagambo makeyi.
wakaza ukenera ko muganira ukavuga iby'Imana. Iyo wavugaga iby'Imana muzehe yaravugaga ko ati muzehe sinzi uko byagenze, ndamubwira ati muzehe, kamubwira ngakenera kumucokoza, kamubwira ati wewe uva muri Kadezi uri umukristo, nta munsi n'umwe nageze mu rugabano ngo ndeke gusanga afite igitabo hanze ayasoma. Muzehe ntiyagaza kuri igitabo mu ntoki. N'ubu yagwaye bari baragiye aho bita kwigishigo, nagaza mbasura cyane, nashika ngasanga afite igitabo, nkamubwira ati se uko ufite igitabo uracyabasha gusoma kandi ugwaye? Akambwira ngo ari mu kubabazwa ngo n'igitabo ciwe ucarike warene ngo yahaye umunyarwanda ngo aje kumusonera ngo araciba, ngo ico nico kiri mu kumubabaza. Aho akambwira ngo ugenda aho yabaga urebe niba wokimbonera. Ndagenda ndashaka ndayobora, ndamubwira ngo narakibuze. Nuko yaramu uwo munyarwanda Imana zo mumabarire, muzehe yari yaramugaye bishoboka. Muzehe twabanye neza, muzehe yaturereye neza, mushiki wacu yakoze ibikomeye. Muzehe amaze kugwara, muzehe yavuye mu rugabano atakibasha guhinga, mushiki wacu yegeza afata umupanga agatema, akora ibishoboka byose kugira ngo muzehe habeho, aramurera kugeza muzehe yaje kubitara, arasubira aragaruka, arongera asubira aragwara. Kuri Aline yavuze muzehe ntiyagaza ataka, wakazushika imuhira mushiki wacu akaba ari umutakira. Kamugetse ukuze utaka muzehe atazataka, ngo kuri ya ntaza ataka ariko ngo aragwaye. Kugezaho reka tuvuge make kubera ko amasaha aragiye, ariko muzehe turamushimiye kandi dushimira na mushiki wacu ahari asize abana bato. Abo bana tuzobana n'ubundi twari dufatikanyije kurera, n'aba bose twarafatikanyije mu kubashingira. Uwo tutafatikanyije n'uyu washatswe ejo bundi tutahari, ariko nanone muzehe twarafatikanyije na mushiki wacu. Turamushimiye cyane, yakoze imirimo ikomeye, abasegege kabisa yarabakoreye. N'uyu munsi wa none aracyari ko bakorera kubera ko n'uwanyu. Abo yasize abana muzehe yasize abana batatu, yasize bukuru na butoto n'abana bakiri bato bakeneye kurera. Tuzofatikanye ko bishoboka kose. Twamubonye hano Nyarugabo n'abandi bavuze batari hano, twese tuzofatikanya, ntimugire ubwoba. Na bukuru na butoto na Benite mutoya n'abana bacu, uko biri kose tuzofatikanya. N'ahariya mu rugo nje urugo rwa Jeruriguru zozamuka nsange mushiki wacu, tuzofatikanya kimwe nuko twese hano imiryango izofatikanya. Rero dushimira Imana ko muzehe yatabaruse. Muzehe yari umukristo, ijuru giye si cyo gushakisha. Muzehe yakaza kubwira ico gihe yarambwiye ndoye kavuga ngo Bakadezi kubera kunyigisha cyane. Nukuvuga ngo muzehe yakaza kubwira akakwitondera ku ijambo yaro akakumvisa. Rero sivyo gusetsa, muzehe yari umukristo ushoboka, ijuru giye si cyo gushakisha yarigezemwo. Dushimira Imana ko yabanye na mushiki wacu neza kugeza uno munsi wa none. Imana mu ijuru ishimwe, amen. Cyane twageze mu rugo, indoro yaje twarayigize mu rugo, kandi ndi yaruguru baracyahari. Tuzakomezana twese, tuvuga ngo tuzokora ibi tuzokora ibishoboka kubana n'abacu. Murakoze cyane.